Kaže, pomoli se Bogu u srcu, iskreno, i pođi pitaj svoga oca, sveštenika. Pitaj ga, nemoj da ga procjenjuješ i da ga upoređuješ sa patrijarhom Pavlom. Kaže, vidi, ja sam patrijarha poštovao, ove druge, samo nek su zdravo. Pa ne poštuješ ti ni patrijarha, razumiješ? Uopšte ga ne poštuješ. I najmanje ga na taj način poštuješ. Ili, ma da, Pajsija, da, ali ove moje popove, znate, njih ne cijenim. Greška. Potpuno je antipredanje. Uvrijedio si Boga. I tebi i anđeo da se javi, nećeš ga razumjeti. Jesi u magli. Pomoli se u srcu, obrati se onome koga je Bog dao i budi siguran da će ti kroz njega sami Bog reći šta treba da ti se kaže. I u mjeri, i u vremenu, i po tvojoj potrebi, koje možda ni sam nisi svjesan, ali Bog je zna i ukazat će ti na nju. To je isto jedan od duhovnih zakona na koji nam ukazuje svešteno predanje svetoga starčestva.